comment one Entianwa ana tuanchem ni oyene kese ebofa Ghana montreso ma je Omane Boamah Montreal Mohammed any 6 others ewuye after say Ghana Armed Forces for helicopter ba ko crashe ewo adansi para say adansi ehonomo na asme ba ye no abusia ko media no so dia eja damu bru Bigscout media abe clash with Kofi Akpalo fans me Kofi Akpalo be kan fa ewu a Omane Boamah ewu no ho obe kan se mi fa ho e ma Bigscout media abe kan awen eda kire na ko media no so a NDC food soldiers, any MPP food soldiers, a clash ewo in same way. I Penyah block media. Mess was any demo. Obe like a video, no other my subscribe button, it's not back like notification, latest updates, not better watch on their mama. Ewo comment section, mess Russell Baswa. No, she even for so any be ashe. Eya attack can say we said the so ye no. Sa na we abeye. What I say? O yonko da eno da. So koto say abo bi ti wunu aso aka kire ni say sorry yaso. If is free ni so a anhwa na oba wo so. Yen nim de Ghana ha ekopen in the name of politics. Dear Sammy Gyamfi any no don be aye yes ekufado awrade nku no emaye. The end is communicated because now need FM ego kan ye ese an ekufon eko flu plane and crash emanumu so bebre enya plane crash asofo nyina bi nya plane crashes American sofo baakui minim ni din mo back about 3 years or 4 years ni erado wane na yere omukonya plane crash no mu wiye yanka kra no na no American superstar ya obo baseball yi Kobe Bryant wonu so ne ba a 17-year-old girl erado mu konya plane crash no mu wiye erado na no Africa ya play me kwa sure no so since the deeper 150 cent ano mu ye erade moja edi bimbebre hwere o monka enam plane crash erade boy na sa play we to a emofom erade crash sa ni pano be sa crash sa play we crash oko han crash sa play we Ghana will lose nothing erade so claim this innocent weak just say nya Ghana ha yeni mu nsem a yenu am NDC fu ka vitre di mu baabi wa be di akufo da tema ration e dead saying akufo be nya nko bi kura woni panel bone am na wu just say ensem when this for ka fa akufo do in 2024 no na enyan a sefem akufo do so yi wanyini se ne NDC panyini bia o party ni mu akufo do che wo bia when this party o che wo bia o che obia when this party mo enso small boys no NDC party members no die ku frat me wiane anajo ana be kai so Ablekuma North election how kumsen enipen be assorted no Miss Hanabisi no so your babesi abe kai so no de she doesn't feel sorry for how kumsen one bit say about how kumsen ewu kra na anga she deserves to die enumu ana eno accident kese esi e wo Ghana ha so Omane Boamah ye NDC ni Muta Mohammed so this ni ono ewu ya na eno no ana Kofi Akpalo ekopi mo ntumi TV eno so go to say oh said na Hanabisi e ka say oh feel sorry for our kumse no sana Kofi Akpalo say ka say ono de ono ewu na Omane Boamah wu ndi masa oh no oh cannot cry he doesn't feel sorry one bit and cannot just so many people who are dying in this country but nobody seems to care. Heck, from Kumasi to Accra, look at that road. What about count the number of people who have died on that road, on that stretch?
But omo nye ministers. Omo nye mpati true bia so called mpati true. Muso ni bia true accidental. We say accident we avoidable. When me boni. Yeah. That young promising star. Talented. Yeah. She died because of negligence. We think say the power we a minister. What show? What's a minister be and I say penny movie so called penny be now you near Brian was I said you're not going in the power. There's so many people who have died in this country. KK, I will say as it is. Okay, I'm ordinary. Maybe who says here, baby me with the minimum. Nemum the ngophobia on ma omuwu and kebetimi avoid it. Omu se nipa 8 wune. Ba bas bi ahyeho ama nipa ba 30 ewu. Ebi tiatiti. But nobody seems to care. Now we say ka kwan na ke ya wo. E kwan ya adwumofa so. Okay, I'm not here make there. I will never be hypocrite. And say so you say minister bia wutie me ya. That be men kasa. I won't do that. But I will say as it is. Because there are so many people who have lost their life in this country and nobody cares. Okay. Yeah, my brother. He died on Kumasi Accra Road. My brother. He died on Kumasi Accra Road. Sika na yamana kochi. How are they brebusia? Scanning in eye. What I say? Sika over $500,000 because of Kumasi Accra Road. She keke say been towa me madam for bakofenata. O wadum Posego Lane. Niniata. Ebe wu Kumasi Accra Road. Kakra du kantin krono. Frakreba. Yeah. Okay, we have no idea. And Kofwa Omobu. Same way now, Kofi Akpalo Ekanya, and a Bigscout media, and then a back class so the young could know that Kofi Akpalo we party a below the bet. Yeah, big deal about it. Oh, a word will be on a start. Kofi, what am I saying? Oh, I saw for Krumu. No crack. And Penny say, Aquada were Jimino, or no meaning a bay a year opening quasia. If you say Aquada, almost say I know much mino. And no money na you. It been swinging. Bina and me, ye won't say what you read you so. Kofi Akpalo, Johnny, to send the Pakakra. Johnny to send the pass, Sabi, Oba, and a wono. Johnny to send the Pakakra. I didn't tell be a best of Ghana piano, Yadia politics. I didn't be a best of Ghana piano, I am near Pessia politics. Ubia cra. Ne obi ma amane bye se papa daddy kwa adwuma ba wa mebi him de se de na no pay me so anopa ma ba betena me kemu me yi adwuma yi me ba me kra fie me ba me bucket wa awo 1 year wo yi me say bye na se do mo nka bi nhemu na omo beti se yese me koye no Mama be Eya O kwakwaye Sebi Omane mu nyina adwuma o Omane mu nyina adwuma no mo kwakwaye mo koyo mama be ni so oni bibia mpo ka wanu tum so wonti bi nya tema emani pada sani a wadware anopa asiesie no ho onyare enso wokoye wakwaku ini se wunya tema emani pada sani a sebi onka bi nhemu wa drive onwa etu ne car afifie akodru adwumam na ya frene se o boss entimi ma ekikona kwhye na nan mu na afebe kwa kowi akire no ya sese nipa onu asiesie no ahwene suit papa bi etutu sabi perfume papa bi egu no ho a wo kwakoye omani mu nyina adwuma afebe kowi akire no ya sesa no ene edi na gu boto
Cocoa bottom. Yasesa woman ya do magu cocoa bottom. It is a winnie timakrana. Sabi, and Kabe Johnny Kakra. And we say, Asemno, and then Kenny. This is not the right time, many rebel politics. So, Omako, who Edia took a year cocoa for because of say, Oma Dada a year cocoa for Kofi Akpalo, Unnim ye. Nipaye kwa ye benyina se yenim ye ya. Omane Boamah, Dr. Omane Boamah, ene penifo ahodo a omoka ho. Ankomu ne omawie ye, omunu se no mo kwa wie a. Anka menjin di se anka saada no. Ankomme piempo afiri sabi. Omufie akwakohia akwanhia wo ya we. Ebi si da o man konkunu Ghana mo. Na sabi ade kese we atoyani. Na sabi nyansa enyatima emma sabi nkofo o mahwero madofo o mahwero mabusuafo obi ahwe ne bad betting baako ohun ne biem ifie ni tiko. The head of the family is gone forever. Omebiemo na wanya ho akwa radio station because of dirty politics. Because of dirty politics indeed. Hwesimu a wokeka. And yenye yenye bin mo almost so no so. Oh, ankomu beye. Ankomu mbeka. It mo manenka. Sabi penfo se. Obi fun kuma ye fun da. Obi fun kuma ye fun da. It's about time Ghana dirty politics mummy enjai. It we so their politics. It will so sebi wani edge wo ho. Wey ya de pa. And someone Bigscout me the air can. And can no cremo party and can no kwan so no. Ne kan na da ho no. Nanso oyonko da no da. Etu oyonko wa so etu adua mu. Obeka ya 2024 ekwadonko wuye. Yenya NDC fo ebebo si betwi mumume. Ese omani age ede nyame ase ese ekwadonko ewu. Comment one Obewusa be 155. Yano memene mama sanso wani ya dei ya nkonya na kwadon kwana ekwadon kwa wu me pose ya me dai ekwadon kwa wu ya me dai ena me dia akukọ fita NDC bebo say all because say ekwadon kompe mahama asem there's obi o time mahama bia obi on mahama ompe mahama asem bia de automatically oyendis fo nyina tam o menya kwana nka wu e just one Bigscout me like kan de enke ya pa nanso de nkwasiafo we ye no opposition no o ma anwene ye che nyansa na ndizifo ni bi ni ho ye nyame bo nipa wo che nyansa na ndizifo na deda to ma nya bi to mu kasa ahoro mu kasa tra o mu kasa anwene china se bibi we betima si china na fans ma Bigscout me da e kan no amanfo ni bi so mate enzo munte o mu so abekeka bi pa maya kama me ho ayefe yes Ghana for musi die na asie na musi die na asie bibi asie am ka die na musi asie wa apiso mesla mo obi ankopɔ fika no wonhye na me de medical fika because na ya sase ya ne klada osura akasa amaye asamandu akasa amaye ewie matufo so akasa amaye ye ni age enipa mu amedipa ne nyi so we die ye faaye no eni je na aba Ghana for mpanifo ya bro
Ghana from penipo edi abro. Oma da yen and ye kokromoti ba ko we ato abama wo. And omo hura ko si parliament. And omo so omo ne yeso. Emra mo ne yeso ne nyame ehunu. Emra mo ne yeso no na samandu ehunu. Emra mo ne yeso no na sase ya no ehunu. Emra mo ne yeso na wiema tumfo na ehunu. Mote Ghana ha ma ye demonstration aka kira mo say ye hia yibo ken. Yibo fo kunkum yen. Yibo fo twetwa yakoso yekuma. Yibo fo twetwa ye nofo. Yibo fo ku ye ma. Yibo fo ku ye maame. Ye nuanom omukum kwala. Etimu pam yibo. Anya MPP ona anya PNC ona anya gumo. Ghana fo nyina ya ka ye wo ma demonstrate say. Munti ya supena mo pam yibo fo mo nko. Na de be fa kwampa so no aba wo man mu. Musu ni ye num. Musu mwate mo hu so mo fa nyasem. Chama men kan tira mo. Ewu we no bi na akumo asamando e na ne bu afumo. Asamando bu afumo. Ti se wiya we yase nyina da asamando nsema deja. Enti asamando bu afumo empani fo mo Ghana asamando bu afumo. Na we beginning afi ne ya hyase akase pande e kira beba. Na empire amebo ne se. Mahama ne de onyini mfirimu. Ma me sra asamando so onyi mahama nto nchen fi se. Wo mo ma twa mahama ho ahia no. Omo ne ntu mahama fonti no ana we nyina ekoso ti mahama de ye bo mpaye ma de se wo wuo de empale no na mo mpanifo na mo twa mahama ho ahia na mo se mo ntu mahama fo na mo nka nche se penie omban na mo to abama ye bum ye ntu bi mo obi ada ne mo ya to abama mo bum kokromoti nkwase afo no kokromoti ba ko na men ne ye duru ha enti se de omo pa na mo ma ye nyama timamufo no ye nana no mo di moja kronkronkron akwa dia sase we ya to ho ama yen say ye metena so modi amusi yibofo amna mekunkum yen de bi biela ba so ne opewu da bonten yibofo okum yen si ye mpa yibo ken ye yibofo Ghana ha mpam yibofo mo nko musi mu ne yenu hwe ayo bi na yim bidio wa samandu bu na afumo wiema tumfo bu afumo asase yanso samusamo nsesana mpam yibofo na mo nya yetimamufo ya koma so ade maye dia ene ye de yesufren samanfo mbetie yen Yesu friends amanfo betie yen. Se ye nana no be di moja be plus ase no boto ho no mo twen ye. Ha ye yetena bi osamadu na yetena bia. Eti se Yesu friend nana no mu a ye wugu yakoma so yutu ayo kan ha ye wo yakoma so. Mimi se me hu na je ni na iboni bi na so wa piso keka fo na makoma na me because makoma ye me ya. Se eye mpanifo ni amo ayen yo. Ye mpanifo de akoso yibofo kunkum ye twetwa ye twen wo Ghana he twetwa ye nofo. Ekunkum ye ye pass ko toni. Emoja ne busu wasamando. Asamando akasa na so lidi asamaye. Mo hedi ankra kwaya ye. Wo firi kuma se na wo kwankra na ya 4 hours. Kan ko dwane to me 3 hours ko. E na firi kuma se kwankra ya de 6 hours 7 hours. Wo betena kan mu sa wo ba ya na obunsa. Mu se mo de mo fa soro. De ka kira mo. Ya sama mo masamando. Ya sama mo wi mo tufu ti sa mo se mo mfa ho a. Wodo beba. Wodo na hya ase ye no. Ghana for Yesu fla Yesu ye na musema hu mo tene so mo fi ye no asamando de ofi yen ewiema tumfo ofi yen asase ya ene ya wo asase ya nso ofi yen enti de nkunim de ye di ane ye di ko obi nwuma ne obi ni nye sani ye wu mo nwede ye ho mo ti so obi ewu da bonti an fa mo ho enti de bia mo de mo wani gye mo titira ka akasiem mo body guide de bom ho ba enti mo de mo se mo fa ho no osoro be kasa ma ye hiafo woni biefo osoro be kasa ma ye hiafo adamfo eni asamando bi asamando be kasa ma ye de mo hu ya hyase afi na da kase pa beba mpa me boso mahama pe na mfi na mo penifo na mo to na mo so mo ntu mahama fo na yibofo anko so nkunkum ye ne aye demonstration o mem ha bo se mo mfa ho mo de mo so la mo de 45 minutes be flink na yakoku mase eti mo na mo wiem ti saka na be kosan yo se be kosan mo mfa ho ne de me se mo so nkasa ma mo me se sase ya nkasa ma mo me se asamando ni mu no be ko suwa ni mu adi asamando obeko suwa ni mu adi di pa boni sama mo ye ne Ghana ha musi yibofo kunku because ye hiafo na so mon kan hunu se mimi kokromoti wei eni ko se bi oti ba bi kokromoti jimifo bi na mo ye kokromoti na keka bo mu ya dum ko duru ho ye to abama mu pum aba ye to ma bi nsi da san so na mo ba wo esi krom han so e bi nsi da ba solid any pe would abonti ade nchi bia ma wo internet fi fi ko bi da bonten obi nso ayera eso mo fa ye ho mo se mo fa ye ho asama be fa ye ho samo mo fa ye ho suro wiema tumfo fa ye ho
Some fire once I see a fire who. Ghana no back for the yo. Ghana na yaminu dia. Tis a walk cabby was some seeing. Say a cabby was some seeing, so much say here for any get to want me. If I should be a near so you will be a kayasamaye, will be any new of your kayasamaye. And they are not some man to a kayasamaye. The new you are 2 form the kayasamaye. And be pony near the kayasamaye. And no much I see a can. Ya yet the most social man cafe. Lumba or 2 number the hono, ewu. Would not go see Parliament. I can't hold them the whole day. I want to hold you the whole day at the poor Parliament. Now, so yet, me mufone the money. Make a say because you are to a bacon lumba no nigana. Young Passia for Mr. Yania to a bano. And Jimmy for Mr. Yania can come to Mamma Cotana Hono. I must send that dear. Mufabo again, yes, swine. Some more funny yaka say, and I will show coat to one. Now they are fruit plane 45 minutes on the do Kumasi. You feel Kumasianas, you are 1 class 7 hours. You bet you your papa and your buoyant. But so many buoyants say, we are said, my man, your 1 cranny about 2 weeks near buoyansa, 3 days near buoyansa because the cranny about was so sad. You are never soon about conquer about the Kumasa in his say. We see a good time I was set at home like a Samaye. Message a man near who the Maswati, the woods not from the class, the near J. Make the woods not from the near J. Because when they are brought, I brought so fast when we young. I brought pan more dear, I brought so fast when we young. Mrs. Section coming first, I think so I may crack the near J because someone would dear Samamaye. Mafia, we are Meboa, and we are the problem be anyhow. I wish will be anyhow, checking the anyhow to more 45 minutes in a mapa. Some of the real Mayamo. And me Panogram pay you mama. And Niam, a mama. When I say Mepo, I will Ghana, have you mama. And swear try and wash you penny for Yama. They say that every time I was a soon as I like a Samaye. Yet you never to a shrew, any Asamando, any assassin, and one pipe on the Kayasaman. Lead down on that program, Yano or Konomo. Mokai wa bunsa ko gina bo pega snap afle na nanom abusuma beduafa e de nsegu ho mo ankai mo ho mo yena mo say yikomodis osufle na nanom ma che no so mo buya kwase ache enye mo koduru so mo se ni pa de mo koduru ho mo koduru so ho mo se ni pa de mo koduru ho enye mo fiti ya na mo sesa mo ni makotena flat house sa flat house enye mo fiti ya na makotena ho eni pa ya fo afun ya kwase afun ya ye ni kama fo hiafo me ya de kosa light to aba eso mo fa ya nya hwe eya mo nwene ye ho yibo fo kunku ye se ehia yibo kingdom ogana ha ena mo se ye ni bie nti no mo ma ya ba ko ena mo ta yibo hini na chi ni otikuro ma na odi nkwase asam ena wa ka ne nkrofo do mo aba abetina wo mem ha no mo se ena mo kunkum ni pa yi ye no fo ye twitwa ye twe asam ando aye ma wo emoja kogu asamado no doso ensamanfo na ka ho obubu afu omo sinye se na sase ne tie omo bedi omoja bedi asase weja hokọ eni se na sa na ye de na afi da asase ya yesi everyday bi asamando eni pedru ho obekọ enya able wanya kokola obekọ na blantie enkola nketua ewu Monty Honor 16, Nkola Ketwana 17, Dokoda Hospital 18. Asanti Achimbogu. Penny Bene drew her. And for Santi Achimbogu for Twaba. And this is for hot Twaba Mammo. And don't know what you said in Colano Wu Yano. And to woman in Mammy happy before. Gonna penny for the Amoye. Miss also back a Samaye. The Amoya Gana Fui. And come with that with the quarantine. Not that come with that about the quarantine. Mogana fu egwe amudi ya faso na mama ibo fu kumkum ye muzo muntia yasam mesi atase ya mokoso kasa sam na do mo kasa maye aya me ya mo kasa maye na mo mesi ke chere be pa mo suno munya uruse matogana ba ibo bozo kumkum ye o mo fa ya resua tane na no ba brete azazire to mamu Munose, gana fom, empedi fom, munose. Muda moto gana maibu. Ubet matre wadu no dia mame, e wo comment section. Aha Penyah Block Media.